CCTV कडे आसा आनी तुमी काल पळयलें की काल खूब लोक स्टोक फेरी आसा फाल्यांच्या काळात ते खूब लोक जमलेले फॉर्मां घेवपा खातीर पण काल CCTV सांगलें की फॉर्म आयच्यान दितले म्हणून आनी आयज सकाळीं ते हितपान खूब लोक जमले फॉर्मां घेवपा खातीर आनी सकाळीं CCTV फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट केली 410 स्टॉलां आसतली जी फेरी कडेन लागतली फाल्यां स्टार्ट जातली फॉर्मां आयच्यान फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट जातली आनी फाल्यां शॉपां लागतली टोटल 410 शॉपां आसतली तर एक हांगसर प्रॉब्लेम आला म्हणल्यार CCTVन पयलीं इन्फॉर्म करून जाय पयलीं की बाबा आमी रेट्स वाडयतले म्हणून आनी CCTVन हे फावट रेट्स वाडयल्या लास्ट इयर 100 रुपये पर स्क्वेअर मिटर आशिल्ले पण ह्या वर्सा CCTV पर स्क्वेअर मिटर केला आनी एक CCTV केला की जो शॉपो कलेक्शन आसतालो तो वांगडाच घेतले खंय म्हणल्यार डायरेक्ट आतां जे शॉपाक घेवपा वयले तेका डायरेक्ट इन कॅश पे करचें पडटलें सो लोक खूब कन्फ्यूज जाले लोक म्हणले की आमकां लास्ट इयर 5,000 दिवचे पडटाले पण हे फावट डायरेक्ट आमकां 27,000 भरचें पडटा म्हणून लोक म्हणले की हे आमकां नाका लास्ट इयर तशें जावचें म्हणून पूण CCTV फॉर्म आसा की आमकां फूल डायरेक्ट पयशे ते परत घेवं जाय जे डायरेक्ट कितके आसा ते शॉपो प्लस जे चार्जीस आसा तितके आनी आमकां परत तेंचे फुडें वचून पयशे घेवपाचे ना सो आजून खूब लोक जमलेले आसा 410 स्टॉल आसा ते लोक आजून लायनीक रावले आसा आनी पळय फुडें कितें जाता तें पहले का कितना रसीद है वो रसीद से हमको फॉर्म दो पैसा भरेगा तो बोलता नहीं इतना नहीं 24,000 ऐसा 400 रुपया भरने का 2 मीटर जगह का मैं बोला इतना पैसा कहाँ से लेगा हम दूसरे उधार पैसे से माल लेके आया तो इतना पहले का रेट था वो रेट से 1000 रुपया ज्यादा करो हमको दो बोला अंदर गया तो बाहर नहीं आने का बाहर गया तो अंदर नहीं आने का पुलिस वाला डंडा मार के भगाया चाहिए तो ऊपर भी पुलिस वाला लेडीज पुलिस भी ऊपर बोलता वीडियो वाले को भी हम लोग बोल के रखा इतना पैसा भरने का करके 27,000 रुपये पूछ रहा है अभी वो लोग और लेडीज को 3 दिन से हम लोग इधर पड़ा है खाना नहीं पानी नहीं ऐसा इधर हम लोग पड़ा है और धंधा नहीं कुछ भी नहीं धंधा लेके लेडीज को और हमने मारा है इधर पे वो लोग हम लोग किधर से लाने का उतना पैसा फॉर्म ही नहीं है पहले का कितना साल से फॉर्म भी पूछता नहीं था अभी वो लोग फॉर्म भी देना पड़ता है पहले 2 साल का 3 साल का किधर से लाने का हमारे पास है कि नहीं है तो 26,000 भरेगा किधर से और खाएगा किधर से 26,000 किधर वर्षाला एक पाठी येतात कोणाकडे फार्म ना सांडलेली आहे कोण कोण फार्म ती आणि किती करपाची बाबा खुद अंदर मार रहे सब असे मारपाचे बाहेर मारपाच लागले म्हटलं मेराकडे हजार ज्यादा दो 5,000 लाना 6,000 लेगा 7,000 देगा पर इतना पैसा कहाँ से लेगा और पैसा मार के बघा अंदर गया तो बाहर आने का बाहर गया तो अंदर नहीं 27,900 ते म्हणतात ते आणले जाल्यार आमी फॉर्म दिता ना जाल्यार दिना तुमकां पैसे हा भितर वच ना जाल्यार नाका खंय आता आमी खंय वचपाचे इतले पैसे कितले भरपाचे खंय हाडपाचे आता कितके सांगला तेंच्यानी ते 27,900 रुपये मागता भरपाचे आता हा ना जाल्यार भितर वचपाचे ना जाल्यार वचना कॅश जाय गुगल पे ना फोन पे ना कॅश जाय खंय लास्ट इयर कितले आशिल्ले आमी लास्ट 500 रुपये असले 500 रुपये 5,000 बनाता 5,000 रसीद चाहिए हमारे को दूसरा कोई रसीद नहीं 5,700 का रसीद चाहिए गेल्या वर्षात 200 रुपये फॉर्माचे आशिल्ले आणि हे 5,960 रुपयाचे स्टॉलाचे 2 मीटर आणि 15 दीस फेरी आशिल्ली आता तो सांगता 27,900 रुपया एक सांगपा वर्साक कितले वाडयता एक वाडोवपा जाल्यार 25% वाडोवपाचे आसता इतले एकदम इतले कोण वाडयना आणि आमी दुकान लायता विकना थंय जागो बसून हा इतले करून आमचे कडेन जायना इतले भरपाक Yeah, we have 400 stalls and 800 people who are here. We cannot give everybody a stall. Now it's first come, first served. So call the police here to make sure there are no issues with everything. See, also now what used to happen earlier was a lot of people used to take the forms and sell them illegally for 20,000. Now we have gotten rid of that. There is nobody here selling all of those forms illegally. All genuine people who actually want to do their business here and not resellers are sitting here and they will get their. How is the process this time done? The process is more, there is no issue. Yes, to see that the forms are not being sold outside once you take the form. You all can see, there's nothing that's happening. We don't want any issues and whatsoever. Everything has been handled perfectly well. पयलीं एजंट्स आसताले की बाबा अशें जावन That has stopped. Now you will not see a single agent everyone who is selling of those forms or whatever it is. No, everything is. लास्ट इयर 5,000 आणि आता 27,000 गेलो Or people used to buy forms for 5,000 and sell it to other people for 15,000, 20,000. So basically, somebody used to pocket. There were middlemen used to pocket 15,000, 20,000 rupees. That is now not happening
at least genuine people are getting their forms around now. And that area after the ferry is a mess. CCP spent 5 days cleaning that entire area for what 1,000 rupees per stall. It is not feasible for us also now. So how many stalls this time would have? 400 stalls. Now the problem is there are excess amount of vendors now. We cannot accommodate 800, 900 people. It is not possible. So we are doing the best we can to accommodate genuine people who have businesses that they want to. Okay, but the process is what? Buy the form here, take The it. process is first come first serve. They will go up. They will fill in the form. And then you cash purpose. Cash. So they are not allowed to take form outside. No, nobody. They are filling all the details here only. Okay. Nothing like that. They will have the IDs displayed at receive. This will be very strict. There will be no encroachment onto football. Last time this government blocked everything. This time our municipality staff will be going and we are removing everything now that is not. And how would you see that locals are given more preference? See, our preference is always to the locals. We have the first stalls and all that are giving preference to locals. All the furniture people are all locals only. We have given them preferential treatment to our locals first. The rest of the stalls will be distributed. And then why is this? There's such a huge chaos here that you need to So get there are this. you go 400 stall, 800 people, everybody wants a stall. No, it's logical. I don't know what else. We cannot. त्यांचं एक म्हणजे they are saying that त्यांना कॅशच पडचे पडटे म्हणून नो गुगल पे or something ते कित्याक करता Since we little backward still. We're taking cash, it's fine. Have you receipts also? Okay, thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.